Just keep moving. Look what I'm for the strength today. Listen now for the voice to say. Just keep moving. Figure it out, but don't stop moving. Go, figure it out. You can do this. Determinat, attiv u dedikat. Kollha kredenzjali tal-plejer Benji Kakija li fl-età ta' 17-il sena qed jistabilixxi ruħu bħala parti integrali mit-tim ta' Sliema. Benji u ibn Josie Kakija, l-ex goalkeeper ta' Sliema u plejer tas-sena tal-2009 li fil-karriera tiegħu kaxkar diversi unuri. Iżda minħabba din ir-raġuni li Benji Kakija tilab il-water polo. Minn meta kont żgħir dejjem kont Sliema pitch, dejjem kont inħobb nom alla volja kont nilgħab il-futbol. Meta kbirt imbagħad bdejt inħobb l-isport iktar, bdejt nipprovah fis-sajf biss, imma meta kont żgħir dejjem il-pitch kont u l-pitch bqajt. Nilgħab il-water polo u swimming sa meta kelli 14. Imbagħad bqajt sejjer, meta kelli 14 waqaft swimming u komplejt water polo għal kollox. Benji Kakija għamel id-debut ma' Sliema fil-kampjonat tax-xitwa tal-2017 u sussegwentament beda jidħol fit-tim fil-kampjonat tas-sajf fl-età ta' 15-il sena. Is-sena l-oħra u lab ma tax biex fl-ewwel diviżjoni biex jilab aktar b'mod regolari. Sena li switta ġita li xamel qabża fil-kwalità kif jistqarri l-coach nazzjonali Malti Carlizzo. Huwa plejer li dawn l-aħħar sentej għamel progress enormi, plejer li biddel totalment il-viżjoni kif jara l-partita, biddel totalment il-viżjoni kif jaġixxi fil-partita, sar plejer prominenti wkoll fit-tim nazzjonali tal-Under 17 tiegħi u ovvjament il-captain tat-tim, imma wkoll issa kif qed naraw f'dal-kampjonat kellu Winter League tajjeb ħafna fejn kien jibda wkoll mal-ewwel seba' u mal-kbar issa mat-tim ta' Sliema tal-kbar qed jidħol mill-ewwel bħala l-ewwel jew tieni substitute u jagħti kontribut tiegħu. Fl-2018 Benji Kakija lab b'mod regolari ma tax biex u skurja 7 gols fil-kampjonat tax-xitwa u 8 gols fil-kampjonat tas-sajf fl-ewwel diviżjoni. Fl-Enemet Cup ta' din is-sena ma' Sliema, Kakija skorja 9 gols u fil-kampjonat tax-xitwa sab ix-xibk 4 darbiet oħra. Sa issa f'dan is-sajf, iż-żagħżugħ ta' Sliema niżżel ismu fost l-scorers 3 darbiet. Iż-żewġ coaches tiegħu, jiġifieri l-coach nazzjonali Carlizzo u l-coach ta' Sliema Sergio Afriġ, kif jaħsbuha dwar il-pożizzjoni ta' Benji Kakija fil-pitch. Ifimni jiena ma' nazzjonal nutilizzaħ kullum kien, kemm nużaħ position 2, kemm nużaħ position 4, nutilizzaħ l-aħħar raġel u kollax jista' jilagħba perfettament għax għandu saqajh tajbin immens. Huwa player versatili, huwa wieħed mill-ftit players li jista' jilagħab kullum kien. Io per adesso lo faccio giocare dappertutto. Prima cosa è deve imparare di giocare tutti i ruoli, non andare al specifico. Poi quando sarà più grande avrà il suo specifico, ma dall'altra parte saprà giocare nei tutti i ruoli. Questo è importante per il sviluppo di un giovane. U Benji Kakija jaqbel magħhom? Minn dejjem kont inħobb l-aħħar raġel, kienet pożizzjoni li dejjem kienet għal qalbi, imma il-coach qed jużani kullum kien u kuntent biex naqdi l-coach u naqdi t-tim l-aħjar mod possibbli. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table. Kull żagħżugħ ikollu fejn jitjieb u Benji Kakija mhux eċċezzjoni. Sergio Afriġ jitkellem ma' Mena Plus dwar fejn jista' jitjieb iż-żagħżugħ promettenti ta' Sliema. Ma lui adesso è in fase di sviluppo fisico. Adesso l'anno prossimo deve crescere anche fisicamente, lavorare fisicamente, crescere a questo punto. Altre caratteristiche, il nuoto, intelligenza di gioco, visione di gioco, già acquisito molto. Comunque in tutti questo si deve ancora crescere, ma la prima cosa, mia priorità è l'anno prossimo crescerlo in un anno fisicamente molto di più. Fl-aħħar snin, il-klabb ta' Sliema għadda minn momenti diffiċli f'termini ta' rebta unuri. U milhom mill-2009 merpu l-kampjonat tas-sajf, mill-2013 merpu l-knockout u mill-2014 merpu l-kampjonat tax-xitwa, bl-aħħar unur jasal fl-2015 bir-reb tat-tazza tal-President. Żagħżugħ bħal Benji x'jaħseb li kienet l-akbar problema tal-klabb fl-aħħar snin? L-ikbar problema ta' Sliema kienet li t-tim ma kellux dedikazzjoni, ma kellix volja biex terbaħ, imma issa naħseb dawn l-affarijiet inbidlu u bil-mod l-affarijiet qed isiru aħjar.
bil-prestazzjoni tajbin qed ikollna u bil-attitudni tajba li qed ikollna fit-training u fil-logħob ukoll. Din il-pożittività ta' Kakija ġejja meħsibiet ta' coach espert bħalma Sergio Afriġ li jitkellem dwar il-filosofija tiegħu għall-klabb ta' Slima f'dan il-mument. Per la crescita di una squadra bisogna specialmente di Slima si doveva cambiare qualche cosa. Io ho messo nella squadra 5 giocatori di under 20, ho ringiovanito un po' la squadra e punto molto su di loro. Loro sono il futuro di Slima e con loro si migliorano. Poi se non viene il risultato, pazienza, proviamo l'anno prossimo, ma l'importante è che si è cambiata la mentalità, che si punta sui giovani. F'dan l-istaġun, Slima mhux favoriti li jirbħu l-nuri, iżda Benji Kakija kif jaħsibha. Mhux qegħdin il-favorites bħalissa, ma dejjem nistgħu nagħtu logħba l kulħadd, nistgħu nilagħbu ma' kulħadd u bġiex barranin fit-tim xejn mhu garantit. Nistgħu ngħidu li ħankunu tajbin ħafna u kif rajna mas-Sirens nistgħu nerbħu ma' kulħadd. Jiġifieri forsi mhux ħankunu l-favoriti ma ħankunu hemmhekk li ġġieldu għall-ewwel post. Benji Kakija għadu kemm spiċċa l-ewwel sena fis-sixth form. Nistaqsu, il-futur immedjat ta' dan iż-żagħżugħ x'inhu? Wara li nispiċċa skola ġifieri sixth form nixtieq insifer barra u nilgħab naqra barra, imma issa ħanifoka fuq l-iskola u kif ukoll fuq water polo, ma wara li nispiċċa sixth form naħseb li ħansifer għal sena nilgħab barra. L-iskola l-kull żagħżugħ importanti u fl-età ta' 17-il sena Benji Kakija jinsab fi żmien li jiddeċidi l-futur tiegħu. F'dawn iż-żminijiet, kemm importanti għalih li jipprattika l-isport fi żmien daqshekk impenjattiv? L-isport jgħinni ħafna speċjalment biex nieħu break mill-istudju. Importanti jkollok bilanċ tajjeb bejn l-istudju u l-isport għax inkella ma jgħinekx tagħmel it-tnejn, imma insib l-isport vera importanti biex nieħu break mill-istudju u nneħħi moħħi mill-istudju nifoka naqra fuq l-isport. Meta żgħażagħ bħal Benji qegħdin jiċċellaw kemm fl-istudju kif ukoll fl-isport favorit tagħhom. U faċli jinstab il-bilanċ neċessarju? Huwa diffiċli ħafna, ma jekk trid dejjem hemm possibilità. U jekk vera trid tagħmel fit-tnejn jirnexxielek għax dejjem issib ħin biex tagħmel kollox. L-irwol li l-plejer bħal Benji Kakija fil-pitch mhux dejjem jispikka, iżda coaches tekniċi bħal Izzo Afriġ żgur li japprezzaw il-kwalitajiet tiegħu u jekk jibqa' juri titjib kostanti qatt nisimgħu ħafna iktar dwar dan iż-żagħżugħ fil-futur. Forsi Benji ma tantx iddaħħal ismu fuq l-scorers sheet, imma l-element ta' steals li jagħmel fid-defense, blocks, counter attacks u dirty work, speċjalment id-dirty work, huwa xi ħaġa li forsi nies tekniċi bħali u bħalek jaraw iktar mill-li nies bħala supporters, imma hemm minni għandek bżonn players bħal daw li Benji jagħmel ħafna xogħol li ma jidirx, imma wkoll jagħmel ħafna xogħol li għal coaches bħali u bħal Sergio ikun ta' importanza kbira fir-rwol tiegħu fit-tim. Un ragazzo veramente promettente che ha un bel futuro davanti a sé. Le sue sicuramente le qualità sono molto giovane d'età, ma è già maturo mentalmente. La cosa più positiva è che si impegna molto negli allenamenti, è molto serio negli allenamenti, vuole imparare, ogni allenamento dà il massimo di se stesso e questa è una buona caratteristica per il suo futuro.